Sapisan ban Mbak Pak Mat Nabi Jukan Bu Jumania Andi cancini kok pon etarat Bisudarse Niatani kok pon tekani kok pon tekan keluarga dari Pateren Haji Andre ben Ajamina nyumpeng kuade dua Mas Adi Erwak Sunarto Ayana Sulis Marliani Mamana Sulis nyumpeng tanda dikosit temben kuade sitong Erak Jumadi Pak Maulida Ius Pak Maulida Aniko nyumpeng kuade sitong Ajara udah nyumpeng sineda dua Erani Mama Narama Erwak Mufid Mama Rama nyumpeng sineda dua Bila Hasan le ben Ibu Sisil kile ki sanon takalar akarja lepelena pada Apolong sanonta pada Apolong Apolong
grab dapur daja katuana niko bu jumi pak samawan nape pole niko bagian brasle mamarani bansawi saiban wawan nape boleh bagian perlengkapan Pak Mutahwan juga niko guru tulis aneko tretan jamali selimi Bila asis Mama Mana Faris Sunartati Mama Mana Faris nyumpang sinden sitong Mas Adi Iwan Laban Yati nyumpang sinden sitong Bila Mama Nuna nyumpang sinden sitong Bila Sunias Laban Sahari arwah nyumpang sinden sitong bila Asmawi arwah nyumpang wade sitong bila Ibnu nyumpang sinden sitong bila Ida arwah nyumpang sinden sitong Niko dari Potteran Tika ontong asan Tika taja segentang sanontok kalar akarja lepele sedari potran neko pada kompak saratana ban sampangana segentang bila Ci Andre ban Hajamina Sunarto niko Pak Sulis Marliani niko Mak Sulis bila Jumati niko ban Ius acara udah
beniani Haji mescukan ajalian Sapora tak bisa hadir Markena kabadaan sakit Niko idala ben ibno Bila iwan cukan yati Iim cukan sunia sehari Bila pada ngegepreng ataretan dari potongan pakun sedateng Mas Ani amarga parlona asan raja laut Sisilut mawati dari potaran banyak sealong Bila Jumadi ayah maulidan Ius maulidan Sunarto ayah nasulis Marliani mama nasulis Haji Andre Haja Aminah sasarengan dari poteran samakin soti alongku Kalang kanika Ndak kasesepo Pak Sainal cukan Bu Sami Pak Sanamo cukan Bu Sarima Pak Solihin cukan Aji Pancasona Adrivita Sari Nape boleh nikah Tretan haraman cukan Ajuma bali tengkan Sapisan nikah pensuliman Cimaki sute Haji Samsul cukan Bu Rasiwa Pak Harmati sareng cukan Bu Sawara sesapisan asan tertolong sarokon paat Nabi ngerencak ndak iya tu ore Jumania Sisilut mawa
apel muda Indrayana ane kok tak katinggalan tinggalan bila Hasan tontonan sisi andik pisan mat nabi benebu jumania jumania aku nak kepikiran mulai jet ingat baik kan tegi pikiran Marlona Hasan aku tak tipe Indriana Niko Suliman laban Maisa nyumpang tanda Niko Salusin Sakalam kong Suliman Maisa sompengan Hasan laban sisi aku nerima senang yate Suliman Kak Sunarto Ayana Sulis Marliani Mama Sulis Sudarse Mun ari kok nyumpang kuade kuade sajukanlah tretan Jumadi ayana maulida iyos mama maulida acara udan nyumpang tanda aneka dua Tretan Rani Mama Narama Tretan Mufid Mama Rama ane kok dua sinden
Sunar tatik Mama Paris ane kok situng tanda Selamat datang ke seteja rombongan pisan. Sedari Timor Laut atas nama Pak Mat Nabi sareng juga Ibu Jumaria. Sekali masa mangken kompak seteja para keluarga besar guna Dinto tenti pamonjut otak permintaan maka sasarangan pudinya wis atau ragi pebuktan pengelangkong ngereng penepon anak pangantan dari Labung Mesem Nujuni de Mawadi Bungahayu. Sore badan kaula atas nama Asan Sirajalau serajukan sesilut mawati katore nongko dan satu rombongan pisang sedikit Timor Laut menangkah keluarga besar dari Mat Nabi sareng juga Ibu Jumaria pengelangkong sesepuh juga satu para kewajiban para sesepuh dan seampun hadir saat
Man. Puten kaula atas nama keluarga besar pisan laki bin asmaipun Bapak Mat Nabi sareng juga Ibu Jumania maksud kalaban tujuan puten kaula sasarengan tada lain guna keanggun tepi janji sepon eka janji setahun sebelumnya saat mungkin sateja keluarga dari Bapak Matnawi sareng juga Ibu Jumania sengaja epa kompak sanajan dalam kerta bersama dura Kak Dinto kuncoma ngampung selak karena saking diri terona pada kalaban peletang ke sanajan Bapak Matnawi sareng juga Bu Jumania Kak Dinto tak bisa ngereng beda epon anak pangantan damong pangarep tor panyoon beten kaula sasarengan kata remaah kalaban cumamper pangkelian kalaban Hasan sarjukan sesilut mawati senomor setong ngaturaki asong kempang apete de keluarga Hasan sarjukan sesilut mawati atas nama Bapak Matnawi sarjukan Ibu Jumania Saporana sesaraja Raja Epon benih karena tak teroma bunga berena Hasan namun saporana dari kabadaan saat makin beten kaula kereng bedepon anak pangantan seperti malebet de karaton anyar tadak lain karaton epon tretan Hasan Siraja Laut sareng juga sesilut mawati pun apa sakerana beten kaula sasarengan kenging eti bedi malebet ebekto are samangken Kak Mas Hajianto sareng juga Kak Empuk Sudarsi. Simulja pangiring pisan utabaipun rombongan pisan atas nama Pak Matnawi juga Ibu Jumania banyak matur sakalangkong segadima para ajunan sateja seangkui malebek tor sebudi malebek de Pasemon Agung Epon Hasan Siraja Laut juga Sisi Lutmawati Eka Dinto atas nama Beten Gaula Hasan Siraja Laut juga Sisi Lutmawati banget bunga Epon najan ator pancenengan akatiaga Dinto kabadan Epon atas sateja katopalan kakorangan Epon dari pihak pisan sebudi malebek tor seereng anak pangantan enaleka bekto mangken tor juga dari pihak pisan milik Eka Dinto sateja atas katopalan Epon nyoon maaf tor sapora sesobung batas Epon tor bela dari Kak Dinto dan kula sapeuleut Eka Dinto banget bunga Epon para ajunan sateja sasarengan rombongan Yatore kaangki malebek de benar terop Pasemon Agung sakalangkong madabi ampon katarema kalaban cuma pangkalian nyon eti beten kaula ngereng ajalan kaula ajalan abali pisan
kaula samangken janji pisan seeka janji kalambatan kaula nyoon sapora pisan Wala padai pisan sepuh dewe sekalon tak astana adi rasa ben adi podai Ponte panika janji ponamaste bila teka sesapi santantona jemper janjina nikah pun pada maste bila teka tantona jemper asan sisilut mawati tantona jemper mun ajalan pisan tak mangki arah segentang apa napa mata ngangkui serlok Ratin Mas Adi sinyal lemot ketepalan sesapisan tak usah asa pora segenteng labanasan sampian seiantos bener astana adi padai pisan kataronan rato songono ireng lo pisan sasarangan rombongan pisan bila pun ngumbar jat mulai lembak sampian seirap arep kaula sapisan pada jembar sampian mulai lembak jat seirap ada tidak jeng pada tamu ini kok Kak Mas Ajianto sareng juga saudara sih. ngereng Alhamdulillah beten kaula Kak Dinto ngereng bedepon anak pangantan ampun kenging edi dari panjenengan sasarengan saterusipun Kak Dinto arupa agi bebektan
Ota beben kiben dari pisan laki. Oh, boda ben kiben dah kadinto. Alhamdulillah bede. Mangkena diwin. Kadinto mak coma laki bini atina. Saporana. Bapak Mat Nawi Kak Dinto tak bisa ngereng ke atas kuade. Oh, oke. Sareng juga Ibu Jumania. Mungkin kalersan odor kadinto. Engki. Namun Kak Dinto ampun Mas Raaki satu jenada keasan. Kapan jenengan terutama tadi. Engki. Bon. Kaden kaula. Bebektan sederi pisan lake atas nama Bapak Matnawi sareng juga Ibu Jumania. Sanajan sakone semoga katarema kalaban cuma berpanggelian kalaban asan juga sisilut mawati. Sanajan sakone nanging semoga tetia barokana ben manfaat de anak sedua tetia cucu baris dunia akhirat tetia keluarga sesakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Alhamdulillah katiator panjenengan dajen sakone. Sepenting kalaben bereuna paksaan. Saya maksud terobenya bereuna paksaan. Kan korang sampurna juga. Leras. Sepenting bereuna Bon. Kak Dinto kakuatena. Tadi lain Kak Dinto aropa aki beres 100 sageme kampel. Oke. Kalaban jumlah obeng belu belas juta petong atos 50.000 rupiah kontan. Oke. Kontan. Kak Dinto pun bekta satu Oke, jana. terus lagi lainnya Bon. Sobung Sobong ampun. Kak Dinto. Mangkana ten kau Kak Dinto saporana. Daasan sareng juga sisilut mawati atas nama Bapak Matnawi sareng juga Bu Jumania. Sanajan sakone dabong manter tetia barokana. Tetia manfaatnya. Oke, alhamdulillah. Namung kadia atur orang sepo kasak mana bisobung persenanna korang salamet corak. Maksudnya beda saksi waktu. Napa 10% napa 15% nih? Kasan. Kan kare niat. Kare saja bebektan Kak Dintompon kauladen dari pisan. Samangken tebusena kasampian. Syuting aduaan Rufa Rekod. Matau jempol. Rufa Rekod ben menara. Mare nadeki lastari abri panepus terus sakia ngereng. Mana bisa persen Kak Dinto parak 200.000. Para Parak ki. puf pesenasan karena sana dari bang resana lain lah. Oke. Kitina pon. Kak Dinto pun di mana bus cuma salameten ta iki. Salameten. Salameten nih Kak. Tak langkong de Mbak Sisilut Mawati, make pak ramah berak mas ya. Oke. Sekaasan lastari. Oke, sampean juga. Tapi beda, benekun keasan sedari poteran beda. Oh. Neka Sunaroto, Ayana Sulis, Mbak Marliani tak noragi ya. Sareng juga Kaji Andre. Oh, kajian. Alhamdulillah. Kompak dari Estona, monta Esto dari poteran. Coba ombak mangke. Pasarung bareng ya poteran. Cengon-cengon benekun situng 2, telok 4 main samangken. Karena Esto sataretan. Alhamdulillah samangken Kak Dinto ampun paling kompak. Lek kolek nah kan. Kolek. Lepai. Kayak di datang pui bagus. Tuk. Sebek nak ya Mbak Sisil. Situ nggih. Sebek nak ya. Situ. Kun salah aja. Nek Kak bolehan. Bolehan. Beda. Oh Kak Jumati. Puteran nih. Lek kolek. Oh nih Kak. Maci napangantan nih Kak. Maci napangantan. Thank you. Kak Jumati Kakak Nasan. Oke. Karena Kak Dinto ampun cukup ki. Kereng me kaasan asotenga. Oh boleh boleh. Alhamdulillah. San, pisan. San. Ada Kak Salihin. Nika boleh banyak dari Tiajeng. Napa? Sisin. Napa ya? Minta apa kecung ya Bon. Sadung cokop ke? Oh cokop. Tetap, oh tetap apa? Ampun.
Kereng ketore tak syuting agelu. Tak syuting agelu, tak foto agelu. Oh niki saya malam. Kereng. Kereng turun rasaki gendingan saya dua kan makannya gendingan menepungkan raja raja sakala kong pisan palong puna pungana hasanat ada pada nanti panglipur hati iman terentor seampun lestari ya tor aki pisan ngaturane pasampurne
gunung pisan kabedana kaula kakorangan nyon sapora caepon Hasan Raja Laut Dukan sisi lut mawati Kong langkong da Pak Matnawi sarang cukan buju mania eko cak mak pisan laki cer epon pasampurna kako rangan nyuwun sa Monekar wa semolaja Pak Kalibun Abdur Rahman Iman Dusenga ajejeren matoro aparlona asan laban sisi Haji Miftah Sampian long
pagi-pagi Hasan ben sisi banget pungenan muka sami-sami adat dia mereka jemporan ngabas anak Ulfitria ben Supriyadi langkung pisan Rabu bungana Hasan sareng sisil tade pade waka sunartole ben kaju mati Haji Andre along polong nikok pun pada beden nape polong nikok acara uta rani jukenmu sakalangkong pangiston alebala dak kaasan jugan bak sisil seneng amat tade langkong dak sedari poter sareng